Ungqongqoshe ubehambisana nowengamele ezemfundo e-Eastern Cape uxoxisane nabafundi bamabanga ehlukene kanye nabaka grade 1. Namhlanje biyimini yokuqala yasesikolweni sivile into bana bezikhona i-incidents here and there kodwa ke ndiyavuya into bana ndiye ndaza apha eMpuma Koloni ngoba kaloku njengamntu usuka apha benifune uzovela ndizobona into bana ingaba na eliphondo li-ready na for i-first day of school. Lesi sifundazwe sinenkinga enkulu yokwentuleka kwezokuthutha abafundi. Owengamele ezemfundo kulesi sifundazwe uFundile Gade uthi bangaphezulu kweyinkulungwane eziyikhulu abafundi ababahlelele ezokuthutha kanti ke kunezinhlelo zokuthi kwengezwe nabanye. Silisebe lezemfundo apha eMpuma Koloni sithatha lengqalelo into yokukhweliswa kwabantwana kuba kuthi ayonto nje yoba bekhwela besize esikolweni into yokuqiniseka into ubana otishala bayakwazi ufumana abantwana kwangexesha elifanelekileyo. Ungqongqoshe ube esedlula esikoleni samabanga aphezulu nalapho exoxisene khona nabafundi baka matric bamlandisa ke ngempokophelo nezifiso zabo kuleli banga elimqoka emfundweni. Isikolo sethu was known previously for earning up to 100% so thina sifuna ukubuyisela lanto ka 100%, and besides the class we have a common goal which is achieving to our house fullest content. Njengoba seyivuliwe izikole ezweni lonke, ungqongqoshe uthi okumqoka manje ukuqinisekisa ukuthi kuyaqala ukusebenza ezikoleni nabafundi bagxile ezifundweni zabo.